بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أشار وانش جنب الإسلام جلاء قجويل حديث يمتمك محمد صلى الله عليه وسلم. محديث جلاء تمي صلى الله عليه وسلم أكبلك mpata akupeleka ditala dia kupita pakuzaka kuiwambala inyangalala pakuzaka kugawambala mavuto au izauzyo ya mitundu joru bigeni. Ashana rosh Islam hadithi Abu Shayli Khawla bint Hakim radiyallahu anha wala kwa welewa mazieto na wala mile pandawi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Khawla بنت حكيم قالت: أويشيت كتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأويشيت تنتقد الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا تمجو أويشيت كتي ودي وزي وشات لشفا مالو ثم قال هديات لشفا مالو تقدي غوزي نيكو ويشيتا مالوي أغا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. bashatu bishifa malo bashapa ishefa malo gagadigoze shingamondo adiba ulendo akwaula muzi umo wakwe nikuikapele pa muzibo nikuzio maduwa jalako kabena akwenda jenda nabitileba malo bajogo hizi mwine kwa digongo je kubijikana waitela au ashiweni shinyama shakogoya ntimani urupwishe namboni kuzio maduwa jala kwejaje: a'udhu bikalimati llahi at-tammati min sharri ma khalaqa. A'udhu bikalimati llah ngwenda ushenjezi bikalimati llah kupitila malaika Allah at-tammati gagadige kwanile min sharri ma khalaqa Allah andadikangani ni ushabe woje waumbile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akutoa sharu ya meduwa jala kwejo lam yadurruhu ganashiwa shawirle pa mavuto shay'un shashidishore pangadi shashidishore shampaka shimbishe pa mavuto mundu nkuri maduwa jala kwe hatta yatahila akapanda wije shati yoshi na wije shanya kushe min manzilihi dhalika amalogao galakwe galajiji mundu kwenda ulendo vitileba malo amalobo banjogo yizo sio meduwa jalako pane tukubika nagakucha zewati panapa malo pana mizimu naga mundu ana nkubita bilebo ni gali moto atondoye na biteje nambo naga kwamba kupita mwashitema kulendo wao shagende nambo ni itabani ile itikadi nganaiwa ya mundu islamu nambo itikadi ya mundu islamu inaga kwedi gilima logo ganakeleko bazini kutyo maduwa jala kwejaji: a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Gabi njira ugo kuimika gali moto abala kutindi wala kujigala shinga makobidi kuponya maloga lakwe au yakudia ni kuleka gilima logo wele ushirikina kuwele kwa lewe Allah subhanahu wa ta'ala. Nambo maloga lakwe pakuwapo wandana nkuti gakoguya bana mizimu pangadi shashidisho ore shampaka shijogoye pamirba Allah subhanahu wa ta'ala. Ni uislamu utushila mukuriyo maduwa jalakwe jatujiga ni mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadithi jalakwe japo shele Khawlatu bintu Hakim. Mtume sallallahu alaihi wasallam atujiga ni rema lewegele: a'udhu bikalimati llahi at-tammati min sharri ma khalaqa. Kuriyo maduwa jalakwe kakadiko oze nganikawa kapanganyiri ushabe bakugutendela ubwe paujiba kuri maduwa iwe ilwele mwaikubika nika pela ga ilwele ile ya corona
nganewe igubatile nina gaushiro magaduwa jala kwijati kana hadithi yajibushila al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi kutisha kwa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala abishita Abu Hurairah jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam juaishe mundu kwa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam faqala munujula nijwa weshe ya Rasulullah mtumiki wa Allah ma laqitu min aqrabi ladaqatni al-barihata yizone dito yarimene irauzio garimene mavuto na bokubitilaga mushiwala wala shashanu mileune diro shilo onenditu shayise siwala wala ni kunuma palakwe nazima ngeni ni mavuto ge kulungwa mate shilu shadi jirano shinankudanda ula padigongo lyangwe teko tiriumile mukulumigwa nishiwala wala qala mtume bakwanga ni baterile mala ukulta nambo nina gankajile hina amsaita pandawi jamwarwelele nina gankajile a'udhu bikalimati llahi at-tammati min sharri ma khalaq kajiyo meduwa jile jati a'udhu bikalimati llahi at-tammati min sharri ma khalaqa lam tadurruka shiwala wala sho nganganishi mbika mavuto ngangananyi wana kupotika nina gankajiyo me duwa jalaku a'udhu bikalimati llahi at-tammati min sharri ma khalaq qala shaykh al-allamah ابن عثيمين رحمه الله أو الشيخ عثيمين رحمه الله كتفحرس يا أخي المسلم بوكشيش ديمبا نيكو ديمبا ngana يا أخي المسلم mwe longo jango islam shishi dimbe ni dimba ngani idha nazalta manzilan pandawi jam kutuluka maloga gadi goze pandawi jam kuika maloga gadi goze fi barrin au fi bahrin iwe kuitaka kuno kapena tamoje kumeri shinga kunyara shinga kumbwani au manzilan kapena nyumba ishtahaitahu janrashile linaumi utingone kurakanjinjile mun nyumba utingone wama ashbaha dhalik yai kulanda ni yala kwe yayi faqul mun dimbangane kuweshe tamalwe gaga a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq bidiri kuweshe tamalwe galako a'udhu bikalimati llah gwenda ushenjiri kubitila malwe Allah tammati gagadige kwane min sharri ma khalaqa Allah ndadikangani ni yozo pe ya kuzakala ya umbini fa innahu jitu la yadhurruka shay'un pangadika kadiko wote kampaka kambisha kwa mavuto hatta tartahila paka pandaye shinya kushe min manzili kadhalika kama logenu gala kwego wallahu almuwaffiq wa ilayhi at-tuklan Allah subhanahu wa ta'ala yuzine ukombo likaje hidiyoze barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala bilishe baraka kwa urubeni subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.